Maaf kepada Bapak Ibu yang hadir pada undangan Andek Amigo. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Tulo Montela, Bagindo Marajo anak buah Siko, Tezor Ande, Jukmondo, Inye, Panito Batua sekeluarga, Datua Padukosati Mamae, Haji Mustafik, Paduko Sulaiman Sekumbang ini, Mamae Dumi Mantung, Sises ETE di Gunung Tinggi, Haja Rusna di bawah Purkon, Risma Sudur di Korong Gadang, John Gontor Ude di Kunggajah, Ujang Lasri di Perumnas, dari Sabtinis Kumbang Gadang. Kemana boleh bang? Datu Raja Nanggodang Melayu. Siapa Kurang Godang? Poki Malelo Ketua BPN, Barisna Simpang Limo, Siasi Mamae di Penggang, Lenggan di Rajo Mamae, Sianti Simpang Kudu, Gae Rajo Tandan, Liza di Simpang Limo, dari Guru Kepo, Bapak Datu Raja Sempono di Cupa, Datu Raja Sempono di Cupa, Ukiman Menteri Kaya Mamae, Tecan di Kurang Godang, Pandeka Sultan, siapa kau? Pak Kene Pendeka Sultan, Ferdian Mamae, Era Ane di Gunung Tinggi, Ustadz Sofian Henry sekeluarga, Ustadz Sofian Henry sekeluarga Pak Dewan, Cut di Simpang Limo, Tecon di Simpang Limo, Ketidiang Cia Santi di KE, Pandita Umalin Putih sekeluarga, Nilai Nande di Gunung Tinggi, Wono Batua KE, Pondok Batua KE, Mamae Bagindo Akses, Pak Dewan dan Firman Kuah, Mamae, Semis keluarga di Tampai, Ranggaya Mondol di Siko, Mama Jamal di Palangki, Mani Batua KE, Kita Santi Semandawa Siko, Semandawa Siko Pak Jorong Gunung Tinggi, Amin Aziz di Gunung Tinggi, Sian di Pernas, Hendy Wahyudi udah, Dato' Mendaru Alam di Sawalunto, Manti Syaniago, Ambang di Rajo dari Mapolalo KE, Simai di Bukit Labuai, dari Bapak Paduko Sili sekeluarga, Poki Mosa di Gunung Tinggi, Rajo Lenggang sekeluarga di Gunung Tinggi, Simai di Datu Raja Nanggodang di Melayu, Syari Gunung Tinggi, coba lo, Malim Pino Baru di Cupa, coba lo, Majo Koti anak Wasiko, Lindo Alex Mancung, Cilinda Rosa, Paduko Mamae, dari Unide Tigoba, FKUP sekeluarga Sini Nanggodang Siko, ETS ini Pagaya, Nirozi Unie, Ali Silan di Melayu, Pak Udang Lena, Selipati Gunungi, Kaya Sultan Indonesia di Palokae, dari Seri Devi dari Mo, Bu Eti tetangga sekolah, dari Pandito Raja dari Melayu, Sultan Pamuncak di Tanggal Lapang, dari Mama Ade di Cupa, di Palangki, Kodari Paulo, Gunung Tinggi, di ATS di Koleka, Dewi di Gunung Tinggi,
Ibu Pian dan keluarga di mana? Sirinas keluarga. Pak Yus, Pak Yus. Teju di Gunung Tinggi. Dari